бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ва ифтитоҳи нахустин агрегати нерӯгоҳи барқии обии Роғун дар беморхонаи марказии шаҳри Турсунзода маҷлиси тантанавӣ баргузор шуд, ки дар кори он табибони беморхона ва 2 нафар иштирокчиёни иҷлосияи 16 шӯрои олӣ иштирок карданд. Дар оғоз сартабиби беморхона Тоҷиддин Ятимов ба сухан баромада аҳли Толор ва тамоми кормандони соҳаи тандурустиро бо таҷлили ҷашнҳои сиёсиву тарихӣ табрику шодбош гуфт. همچون روز عید معین کردن روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به هیچ وجه به شخصیت اشاره ندارد، بلکه چون روز تقدیرساز و معین کننده رشد منبعث آمارام تاجیکستان مرحله مهم دولتی شروع نموده و اجرای وظیفه پرزیدنتی در جمهوری تاجیکستان طبق کنستیتوسیای نو قبول گردیده است. باید تذکر داد که 16 نوامبر سال 1992 در شهر خوجند اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در شرایط برای ملت تاجیک نهایت حساس و مشکل و سرنوشت‌ساز دایر گردیده در اجلاسیه تقدیرساز امام علی رحمان از جانب وکیلان و حیث رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان و در سال 1994 در اساس پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان انتخاب گردید. لایحه قانونی مذکور با نظرداشت سهم ارزنده و خدمت‌های بزرگ اساسگاه اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در تشکل دولتداری نوین کشور احیای دولتی ملی تامین صلح و وحدت بلند برداشتن نفوذ اعتبار تاجیکستان در عرصه بین‌المللی تهیه گردیده است. پرآوش که ایدی روزی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 26 سالگی شورای تقدیرسازی عالی جمهوری تاجیکستان و با کار درآمدن چرخی یکمین نیروی برقی آبی راغون را قیم می‌نماییم. تبریک و تهنیت نموده و شمایان سلامتی و دوام و در کارهای پرمشقتتان کامیابی بی‌نظیر را آرزو می‌نمایم. баъдан иштирокчиёни иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон абдурасул раҷабов ва бобоқул убайдов доираи баргузории иҷлосияи 16 шӯрои олӣ ки дар кӯхи арбоби шаҳри хуҷанд баргузор гардид андешаронӣ карда қайд карданд ки иштирокчиёни иҷлосия бо як масъулияти баланд раиси шӯрои олӣ марди хоксору ватандӯст tashabbuskору нотарс эмом алӣ раҳмонро интихоб карданд то ки ба сари қудрат ояду халқи парешонгардидаи тоҷикро сарҷам биёрад. давлати мо аз инам зиёд шаваду тамоми дунё давлати моя поз додад. Амид мо шукр кардем дар кор шукра ҳеҷ маҳал аёб набудем. Ами шукр кунем иншоалло айнам зиёдтар мешем, обод мешем, фарзандонро насиҳат кунем ки ягон кори бад нараванд. Ами тоҷикистони мо дар дасти шумо ништагӣ. дигар иштирокдорон низ доираи корномаҳои пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам эмом алӣ раҳмон суханронӣ карданд. гуфта шуд ки чунин сулҳу субот, ободиву пешравиҳо маҳз бо заҳматҳои шабонарӯзии президенти мамлакат рӯи кор омад. иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон дар давраи вазнини тарихӣ яъне соли 1992 баргузор шуда. ин иҷлосия барои пойдории сулҳу субот, мустаҳкам намудани пояҳои ҳуқуқӣ, сохти конститутсионии мамлакат нақши муҳиму тақдирсози худро гузошта ба марҳилаи наву созандаи давлатдории тоҷикон заминаи боэътимод гузошт. дар ҳамин пойдориву ободии ватани азизамон шумо аз шаҳри Турсунзода иштирок кардед ва дар сулҳу суботи мамлакат як заминаи худро, як ҳиссаи худро гузоштед. изҳори миннатдории худамонро баён мекунем. бигзор садсолаҳои дигар умр бинед, ҳамроҳи мо бошед ва дар саҳифаи таърих номи шумо бо ҳарфҳои зарин солиён умрубод абадӣ навишта мешавад ва ҳар як аз хурд то калон медонанд ки аз шаҳри Турсунзодаи мо ҳамин нафарони баромад рафта иштирок карда бо сари баланд омадан ва то ҳол баҳри ободии мамлакат хизмати арзандаи худро гузошта истоданд. дар ҳафтаи чорабинӣ аз тарафи маъмурияти беморхонаи марказӣ ба иштирокчиёни иҷлосияи 16 шӯрои олӣ абдурасул раҷабов ва бобоқол убайдов мукофотпулӣ тақдим карда шуд. чорабинии мазкур дар беморхонаи марказӣ дар сатҳи баланд доир гашта ба фарҷом расид.